Domaćinstvo. Halo, dobar dan. Dobar dan. Evo ovako, ja i žena smo kupili kod vas prekjučer Solingenov komplet. Noževi, beštek, sve. U koferu bilo. Da. I pa jeboga sunac, mi to otvorili i došli kuć, mi smo iz Bihaća inače. Pa ono sve rđavo unutra, sve. To ko da vaga neka bila pička materna potom, pa koji kurac sad ja radim, ja iz Bosne, a sad to vama nositi u kutnu opet, pa to stvarno nevjerovatni ste, kako to, koji kurac sad ja radim? Ha, ne znam, ja ne mogu, ako ne možete ga donesti, ja nemam načina da ga zamijenim, inače. Rđavo sve unutra, to, pa... A niste ga otvarali ovdje? Pa nismo, kaki? Pa to jebo vas, nemam riječi stvarno. To je bezobrazluk čisti, gdje ste vi to držali, gdje je to bilo? Da tak rđavo sve unutra. Otkud to došlo? To pošiljka dođe, to pošiljka kad nam dođe mi nismo krive, mi što dobimo to imamo. Pa da, ni pregled, ništa, nas odmah u prodaju. O jebova sunac. Pa to nema niđe stvarno. A ništa onda, ništa. Koliki reklamacijski rok imate, koliki? Pa kad ga donesete, kad će vam biti u sud, donesite ga. Pošto ste iz Daljega. Da. Nema veze. A jebova sunac.